Kaching don kam jong kani kachuk kabamenta. Ka Seng Congress jong kani kajala. Kala Pynmih yakikot Lyngkdop halor ka Bharat Jodo Nyay Yatra ha ka uphistory kam jong ka ha kani kanong ba. Unong aiktien jong ka AICC ka Wing Commander Balashong Thaj ka Anuma Acharya kala ong ba kani ka Yatra lani kajingyat lenti kan sadan kachingta Henry kam shem lala pat ban batay la kani kan kella shaki wood. Da kabaong badan kam yanu ban yakun mark mat persya ya kasorkar kani kanong yalam AICC kala benrap ba kani kajingya lenti kadai kajing kersil thia yakibriu ba ompat shem du lut na dong shadong bat ba omdei ban sheptieng ruem. Da kaba penpau yakimat ki ba kong san chong kani ka Yatra lani kajingya lenti kala ong ba kani ka Yatra kan sakhali ya kini kimat ba kan sawanra jingtip ru halor ki hok ha ka bayade bat kayo kakot ka imlang sa lang bat ha ka sanjima sima ka Bharat it is going up to Mumbai. It is a 66 days yatra covering around 6,700 plus kilometers, passing through 110 districts, and it will likely to finish on the 20th of March. Unong yalam